Pamirsa, pitrayatnya inggih punika upacara ngaben pinaka cihna bakti majeng leluhur sani sampun mayasa selami maurip. Dan ngaben kemargiang upacara mepegat sani metetujon megat paiketan pantaraning sang atman sareng keluarga sani katilarin. Upacara ngaben pinaka upacara suci makar layon majeng umat Hindu ring Bali pinaka cina bakti keluarga majeng sang palatra sane matetujon nyuciang roh leluhur turmangda digelis mawali ring panca mahabuta ngaben taler cina pengabdian keluarga sajeroning wantu sang atma antuk ngelepas paikatana ring mercapada anutin ajan agama Hindu ni pitrayatnya sekadi ngaben kaedin antuk ngemargiang upacara mepegat sajeroning megat paikatan pantaraning sang atma sareng keluarga sani ketilarin mangdane sida mangge bagia tur keluarga sida ngelanturang keuripan sayan becik. Ring sajeroning pemargin mepegat inucap talar ketanyane umat ngawai gunayang sarana merupa benang mewarni petak selem miwah barak utawi tridatu saneka ikat antuk kalih taru raris ke uwadang pemutusan benang inucap kenirgayamang megat paikatan keluarga sareng sane sampun seda. Ari Wiratmaja, Bali TV.